Malcolm Indial, ke guazme, che welcome Indial, che promise ko belunjo ko be roje konalat last week babalat ko tungnore. Ko dagan man kondial ni man kondial dong shiri den long ko dong da kan tungnore tulung ne da kan len kelo ko tulung ne che todan. So chawan ko de lel ke jentaya dan but ko tungnore. And then there I'm to shop loy, karam to liang da ko to liang da kondial da kon ko rede. Just setting up everything so banako goes dial gor corner got to slush ring on it dial che welcome nyamare yenda mara dial che welcome should you shukra sumala koran a shang walaga a shang ta slush a shang walaga a shang mi shukoro ko za kamje gwada che win mon kana o ka gwaya shaga shak che je kam shang walaga ko din ngu dial di gala de kin damba kel gwaz ni shang baro din je shop de je jogo kai kulong long ma kam je ke o bu kwar kus kan jin biya ta tan biya nyur kel bu kod bil pal ga tal rana nyur kan gwan kel. This is the very purpose kajen ji kon ko lenga jandi da paket a youth spring bal ko Australia so kajen gwazam ken kono ko gwazam kan kono ko mongor kono ko kono lat de jongni India nyemare ta ka America kan gan manaka dial ta daga North America che welcome to shirye shukreso da maraga dial managa dial God mara dial in Australia che welcome to shirye shukreso and I hope you guys are enjoying your whole Sabbath day mane da manakon dial re kwari shukreso to ka Africa the same way che welcome to shirye shukreso akan kono ko wani dial goro bon go kon today de jele mi mar kan da mar gwati tino ti tar jab ti duelo ti lopot eno gwam ti tin mi shaga to get time ko dong di right ko dealing a chang la ni de geng ne de jan jokoro den de jelim ko goror gwam very comfortable ko roine de kon go share kel ka jan gwasame de kon kono nyam gwandan ga pal de kon ti ko de kon jag yede ko kan ndial gor kono de kon ko share de kon ko share ka long da karwade a chima long ran teje nyimar ndamar channel yat pin ka pal mole goram gwan shungne ko sabram ko zaiza ko jacob ko dina le ko jijin ko ko smral ko ro roine ko dial ko din tene jigen le ko din kapa ko kon tene jiden danga ko din television news ne radian kanga shungwana ke lew chaga thai cha thi ke je solomon ko din chaga je thi ko de news ne de kala gan manako dial to roine to ko din ten beken ke ling we mon ma ke lew le share ken ko rep ko din ka makan martan ngino kondial should get ni yeshu kursumala kwara inono kajen gwasama gan marko nye maradial shaga topic je kone me kone nge last week take a senior daro shaga meda kone kule nen aga title video kone me ano shangdar ke shang kwal shole shang togoro daga thiaŋ ke togoro kuruno neme mishi bible right jode kashi bible lat kon mishi kon jede de go aga tan bible gorko de jede de ngaje so daniels kon kinyo je kon joy manager shang longo men tawolo kam kon mishi kworo ko to longo je alemu togoro kuruno ke togoro daga thiaŋ kajen waro kula to tinta mo kula to we mono kan muzedan dagde ne long kangulot kana ko tikan wi mon kala gwama tika tibu kon lon ken bu kon ngai kare bible ka kade lar kon gan mar kan nye mare men lat kon karade a bible makana longo to ga kele o topic me yo batana ba ngo kada kon lel gwaga be ne kamu ko ko no ba kon come enough time ko ba kon su then collect a share so shagamalana len shang ba powerpoint ba put in the presentation kodara ko ko mugweje kan basin dial ku ko right jogden a changbal right from the background comment dini jana long obia sok in shagor beje ke beje nen should you know your point of beje with and I will just start it right now the time to tin jane gwalme so
tukshakwa ngai kone one ne shi kwarkus ta wade ta larka tukshakwa chokel ta wani tukade ko ta nyal kana penshak ka wish mona dai tenumus wipini tin komke gos dial ka yekos tenijan ajwad wipini ka shu kudwe au takboy ka shu boy shu boy shu kudboy kan ŋɔaani dial ka shukut boy kana shukut boy nen goye shu boy kana mus dark and then shu boy shole shangdar ka shu mus shole war shu taga thiaŋ kana runwaŋ and shu shwa shangan jo ka shu kuzwa. So this verse 6 when kangada when jen kabazra kangada so mugo ikona gwamene take a diagram to me jatla gwamene ko da bokon gulo come picture on what was happening ngai kone en machalel chiga kwala gwamene so quick shamde ajen gwader chalke tenu station and then me shu kos show when ne aboy to wano ajen chokola ma chokola la gwade ko ngai kon kwal changan ta la joy ke jala shara boy so and then shab boy to wano and then ka gwade men chu gwad boy to talk and then shu thiaŋ shuben and then shu wada mo kuben kelo and then shu runwaŋ do den kuloben kor but kame go economy sha shang shaba shak after that chungu betede chawa gwaye cha kulo abwaye cha wono ka shang wan de ne jen gwaye sha shang to kulo latin but am boye penega nyam melar ka boy to wono we mon she boy shang boy mo ba kokus ka bu kon jidi no le yo and then bu kon nen mi ci kono ka bug shol concordance sharga dictionary abong mlawe gwejine roini tin chagor ko tog hebrew tin ko bible to ko read bible to ko loitin so the letter ja kono ne read mishwal boy loy ke je read mishwal de ko tog hebrew and so why shishang why chukodwa boy tan wono ajen gwa shang ta ko latin ka shang mi ja kai ngai kono ne ajen bakpen but and boy e cha ko ngun me chawa boy shawana bu kon lo da waje yo ne angulot ko mana kajen musu kulu to senegal nyam kana musu ku kon lela ne ta me chipenyo warone tiken ke loan to goal based on when it ko akala translate so bu kon go a lot afterwards so the thini ji nyamar ken damar I ask for your patience just bear with me shang bu kon go kon nang but I'll try as much as possible bawon ko ne chen gwaze di chaban shara madam so ngash ne jeno gwaze gwar ka roy no kos sin a gwaz mi shat ka gwaze to consonant so what I basically mean gwam ne malo gwam o gwaze gwar ka roy kos sin time gwar ka gaje gwar ka time mi shat ka time the content so this is what I mean a time dan tele technology mi shika technology mu ko ta kaje time ne so tele karabane tele typewriters ndi alo kwal gorga la dwaro gorga tet ka use kana lambarati pet ka leden kwal shola olive oil okay ne kono dawo nyore ne ko tele kono olive oil la ran brand call for brand rethin brand dop maj and then be pet chere ne ngade ko call for take this kind of ngade take led me there double my thing so la kono la ne dawo nyore bone ne la kono maj la kono tun goma pat ke pat adol agwar ke mongwar ke mongare la mai la to ko ben na ko le mer ko shang te ga mel nen shang lel te ga mit nan ga tana da muluga kwake de ngai ko yes te ga me bene ko weather shalat ala weather ken it kon the time to yishu kristoten ken let ken wa ko weather let ken wa shang dar sorry let ken wa shang dar where agwaz mal long na ga tele malat ka tin ko raimos but its time is so much different katata ko kon right now again ku ko ne na lawan ne te lat ko ngog mene ken share kan tele nothing let can get 24 hour ke let can san jandar with one so miran ko ne bible katata na ka ta ta environment me then di tun wana long di ka misread but mi shi kwen ka ta ta ne tewal then di ngai ko ne yes kwar ko chen nga chaka shak cuz this is the purpose of chaka shaka
so ngai kono wona ngai kono wona ne pone jen en mus mo ku kono la gweja so tego lon mi dini jana long mi shi bible lo long to right ko kwide la mus la ja shole kala ja referring to something so much different men tatin jane chana merwo karwa ino kos abana ka merlen ko gosken so mo wish kono gwa mene tawade ngai kono o men shako kwaro kos la lere ka gwazan to boy tin me shako lo boy tawan ko me she benene to win mo je jagla mustala me shaw on ya ga shagrede apart from laying the foundation me kwalala so gwaden yam me shu kwaro ko kulo abaya ta wono ajen shu shak shu kulo to ko ne shu trikule but kwaro ko ska ta charan kulo kan win mo ngaje la shaga ka gwazan ngod boy tesen iyo me shu boy to gwada ja tok sanu waro tan jalaptin ko ne na go ka and then baro withdraw go win mo bolo do la mus ajen ko kon nen ko men me shu ko te win mo che shak ala che shang she shak na pai shu shang shu ko bolo gwada ko ba le ba sanu waro duran tan la de kula lat and then yomi pin kula wer ko chiran kwad kadaga chiran moy ko boy metot kon pon kor ko gujere mos guje mus chanaga boy but karan ko shekos chiran ko moy ko boy metot metnial ko yomi sha wer and then bisho ko kula guje little bit but chitan lede dong chiga de la kishiminan long chida gwe so anyok wan kane te wal te gule to we mon during the time me kula te gule to we mon kan de ala kan let ka shangdar ka shi yeshu kristo shabalar ka john chogo wel kel bas bangon chowo ka yeshu ka lo shang te ga sano down well raw shang te ga sano down well widero ne tinjal ka shangdar sha ko daga ko nena boy wa duno ne tinjal ka war cause ka ko sala radiant boy kaga kor kamin shumamalar shuke jogi shimazdan la Lazarus chapainin duno wako bejawa kernin kashuji kwari jogi kwar miduna nien before in Nepal so mugi kon gwamene yishu karzo take a thing to take out to come kon gwamene da kon gangai chelar kon ne Shankel Tega Sanwaro, it was referring Ladan Govencha Kamran Kon and Daran Letkata. And Yok Mamugi Kone, Telia Lazarus, Shao Sharkanian, Mlatok, Mlatok, Wader. Kongai Kone and Tamata Kamran, Cosco, Nin, enemy Shakajakelo, Nira Nin did a wader hello. A Shang Laran in a Shanger, a long point and a dual. But Govench kuda relaka ko daran yen gaje esan awar ajen ku kono ne tele ram chi mitu jen ga san te jandaru dum wan di te jen ga san da waro ban mi shi goth mi tiang e bani yola nien la be ko jen goth ko zala sin ko ne daran long gaje but en nien la kran kula nien gaje nyong ta shar klia ajen bu kono kulo ngajo en muze te wi mon ga nyam kan muze kula te tinata tiken is so much different so mo kon ko nyam re wani titi so ngai kon gwame mede kon jiden kude cho mugi kon ko tuksha ko washo kelbas kel rajan chalar nu tukawa nu kutuga de shu kun nyal kan fin shak rajaka shak rol nyal tnyali kan shak e kwa winmon kwa foundation ko la setup mo kwa la ro ne deputed in but chumudo kum ejen gwato do mone kwa refer to it tell the old creation of 6 days but then men chukulu ben verse 2 ejen show all creation chukulu ben tin men chukulu wana ne abai ta wana on all chungwane dia la chukulu wa chukan kulo kor kenene but take el mede kono kulo gwe
me bu kon ta do ngaji yo ko en muse kwala lar ko ne at women roja lat ko ne shak an kwa refer ka tuk shak wa shoga kelbas kel ajana walat kangade ajana walat ka dit shoga jandara wud shoga wal shoga koru de raw bas jandara wud di chawno wal ajene shak pin wen mon kana rol nyal kalat tenuko so mulane je kon ko no wal ka je malar ka je tega pin wen mon mutaten mo ko ngwane de ala rom kana pure de to thin all this thing that thin ta akwar ko shaga gwa shaga wen mon tin ngane jak chogor ko but the foundation of the earth be laid down ko ngaje jawone ne me ba shak ba tik be lothin but ko ngaje min be tok thin te kel me da ko ngaj wen mon me shaka je ci shaitan ta pan already ci shaitan ta yor pan already ka shaitan me pen ngaje ta pan ka kwidur ka dore dan ngu ajen nong jo ne na be jen rolna ban ngai kor ko do ne shaitan rama be mon ko ngaje future win mon to mus mon je tin ala symbol dor ka jel kon kulan ko ne mus ke lore bible ta describe la dor but then chungutere cha boy ke lo ta describe la shang shung but mo ko ne dien melar kor ko sorry cha gor english bom but I'll translate it because I didn't have time to type it ke lo ko tong nore and why kwala lar muske darkness it tin melar ko ne win mon ke lu chakuma muske tin ye jodu pin and muse dan kwa lo ka word mishal hoshe mitiga concordance zero jagala take a Hebrew word la H stand for Hebrew word mishal 2822 so word mishal hoshe ki muse tin ke nyam we mon shima muse lo kona nen ka word wa mine amulone misery shang mishi ala shang nong na dak lia just lodge ki dur why because the shaitan Japan already know cause chang me shaga bunmon ngaje the future of bunmon on and about it ngaje jawoto ajene ko dobla relaka before akan karani shako rama morun mo derun bugada babin lu ko kwide ko barama mo ba nong nyam so sheme nong ne je ko ame ji derna ko mama ta ngo bala dan ko ko zla nyingala ka plan ngora kan ngane to ko ngaje future kelo ko boy ko lar ko ne a boy to wano ko translate karwaini to dalo no bag runwaŋ kemiral goidero kemilep ajen ko kono len ko cha shangdero mo chaw boy shang ta ko latin ko be shang mi shang telep ba waye senta charunwo you know in the same way glorious because kwero ko ajen ramral goidero de long ko boy win mona mene ajen mukule labu mona me ajen ta ko shat ka shang ko da man kula ta wi mon ka bene shi yeshu kristo che ben wi mon ka bu kono ngaji on re bas no bible ga chalar ngule chalar ko ne wi mon me ko tega boy tega mus mun kula la der boy baba jek be ko ben yeshu kristo man kula la that cause okay and then me chokolo way let there be light the word amo is the same word break of the day ki bagron wang ki glorious and all this thing but take kel me de koran tikije take kel me diro tikije nyimar ki damar me sha work and shangdar me chaga ba matkel me shu korkus cha work and shangdar chaga ba matkel ko ba ko le wene ne ich na ta ka shankel angu sho kanni shodan ta kamboy ko ba shol shang instead of that kan shodan ta shol mus ko de ko shol ta sha workel kana we sha workel cho wene ne sha shang kel so which mean boy ajen ku korkus counted more because korkus dinigen then mus ke shaitan okay ka kan dubdu de kono kula ngai ko ne and boy to we mona me sure ne dile long sure gwalo but let kwaratin ko goro te ka bud nyot kon ka ngwane diaal tin shap and point again ngai kono ta kon jog shi kon shang shi kon da pal but and shang ta shi korku de shakaje is representing Yeshu Kristo man kula la boy wen mon man ta ku kon ta ku shang ko
kata ku kut ko kono la moy ke ka boy ke jene shang but nye mara kan da mare mu kon go nyam a little bit. I don't want to talk too much, but go to bana go ni tanda roi no kos gwa mena she go de mu kon gwa ma shi kono go ko ne and point jen shang men ta ko lo wene ne chota ka shang kel where kwala shole and this was one day, the first day ke shwa kwatin shang jol where kwala shole shang cha translate ko word shole yom and point jen yom lo de shang but lo de no ala gwa den let re shang ma she gwa ko ngai ko ne shang da jen lo pin let ka jabat ka war lo ngutede ka war lo pin la khoje ngai ko ne shang ne tin tin ka gonne tele le mi ci shang ma le lo ngana la le no ne do mal ko ne shang ko da pin da khoj men ta la kon ga jël ka je da way no re ne ko ne to ngon jël kan shikan tala ka turbiyala tala ka ajal ne tala mi dong daran dal ga je la le no mi ci shang la khoje ma and then bina ko le tet pin mi te ga gwa mi jal ga sane ke ba le no dong bina lo da kan kan ko ye chang le chang na je da do an gwa da ci do ba pu la ne ne ci do no gwa to china bo chu jolong so and point me ja ko lar ko shokole te ga shankel point in shangan ko lar there was one day what translated ko word mishala yom molono no mala ala one part of the day ke gwa ga ngot shang gwa le de kade ngai ko ne le chang lar ra to ga ni ka runwaŋ gwa ga ku shang ko le tolje gwa ga ku shang ko le la kade kajal ko na ne nda we no re ne mite ga le men le kana ben bigo be nyurar ka gare tiana ko wa gar bu fangi be shanka be shang pangen ba be shang pangen ba tol ko ko janta poran go war mi shangul bani obro lel and then be let point mo ko point okay so again kush kona get time mu kon go nyam so ketuk shak wa shoka kelbas de shoka shu ko abai ta wana ko shu shang kashu mus shoje sholu war kashu thiaŋ kashu runwaŋ and so jen gwa todamen chukona belel but take kel me de kono kula ngai gwame men showe shu shang and shang ngai kono muze te tinika nyam wi mon muze te tin kenyam wi mon chawa mus mulone shang jengni der lia isolation on all wickedness but kawar kamuze shwakula sholu nena war what translated a different word mishwala Hebrew word H39:15 word amon shal lahil layel so shal lahil lay layela so muluno nene abadmuga aba ajien boy ka chu musculo lodot ala chale la wadare jegadan melot ko nene telmu gomatrede ajan ku kono le nene tela rano toj kablu bago pol pointu tele tichi talk last night but can te jeg de alte kula talk we mon ka gwaedan te jeg de alte kula talk we mon ka gwaedan so ci korkus ci ngot ko ne cha ka categorize gwan ku mutere wada ku muskola to thin ajan ku kono le nene ko ne sure dial minor dial layer dial yon ko dial enemy jegalong la toga naga la toga rai wada ta toga ka shangdar kenden jeg dial tengwe ko to tinika ti jeg mane ne mane kan layer ta lawa to kana chicken ne jalwi shar ka shangdar bade yomi to mi kan ngai ne jawo ne ya tyang braro mo ge kan bene ko kon bo shungwa shungutin gwa nga je jawo ne la ne tin gore customer ge ba ko jeng naga this is the thing Minyos kan ja kon ko kan tin diala togre mos shiga tigo katin diala togre boyga tin diala togre mos ka tugo ga shaitan ke kon janna tin diala togre boyga ka tugo ga ka tugo kos ajan dagdi na mona okay but bro ko fit why anguku winmon anguku shang anguku mus kana war angungot kan ba magaje kela don ni ro tike je okay mus mu ko dun shaitan ka shang dar kana boy ko kana dun ko an ku mus ko lo ngot wi mon gaje
okay ngai kon win mo na me der shaitan kan gane dak mane kan dial dag dal le yor pen kan gane wang kan gane dak shan nam shi Yesu Kristo shi lew ko kwido ka lew ko kwida kan der ki shaitan kan gane wo completely ngot shaitan te we mon ngot kan ne yen ajen ku kon jeg di de ko lel but gwaza waka dago run chicken bulo ngot we mon anymore bu ku don them boy krade she must able to think. Now, mirror repeat this question because the Bible go to shar kwar ku cheji sha ko ne di ta shar bo di Bible kon ga di shar ko te ga tun wana long ti gore Bible ga but tang hen gor kwar ku do di ga shar ko re shar ga ajin li ko do ku le nyun wana re en shang mu ko ro to ka thiam ka shang long to ro ga thiam wa da bana rul ne lo rul ko win mo na me ajin bana ta tin forever rol nyal wona na tin gurun ti bas dor kel karodin rol nyal wona na gurun ti bas dor kel karode and then runti bas dor kel bina lunjok ba win mo na baba tan baba shaga nyok and then bu kwero kos ba ben gwama ba shangana kel. This is what the Bible tells me unless me don't take a different opinion but ke we cha kwen ngaja ka cha gwe ke jare Bible ka win mo na me ejen bu kon bi shangtin ka Qur'an kos ke Yesu Kristo kel forever ron nyal bina tin ala na nganirun tibas dor kel krodian mo kwal shol millennium na mi fi ji nyi marke da ma mu kwa shang longo to ko runwaŋ mu kwa shang longo to ko thiaŋ ki shang to ko roda ko thiaŋ run gwada tele thiaŋ ki tele mustin ba shang longo ba to ko de ka chalar kon ko tin diala ci korkus ko set ki tin diala ci korkus ko lat ko den waken forever ka tele mu roda ger jal kon kula nen ko ta charan kam shang longo ko bra longo je ngot ko dial de kamran jen ku kon le ngot rol kon ngana ni shang lar kon ne ngut ko zaka cha tol ko korkus roda ger ka nyingo de waken ko gosken baran tega nyuen mila gore ne gwadan latin wa ne tun wan ba wa ne to I think nan tun gan to but gustin wan shira na mara gor ko ne di kwar ko di come time ko da jilat sok re rwine ga ka chalar kon ko ne am Bible me agent sok sare da kelo karamo je woling ramo right woling ne mata rai Bible ga gwame chawa chabe jal raimos. This is Yeshu Kristo jalada so mu ko kona katan chalar ka jagwame chalar kon rode karwaino kos titi katel ka goy rodin so so mu ko kon gwame just give me time ko PowerPoint kan no nong nela gwa I'll share it up again so da kon kula nang tene nyok ko goro da yenenen sharo da gor ko gor sharo gor ka just give me 1 second and I'll share it again with you brothers and sisters. So kan bes ni diala chatin sometime ko mita ta ko thong nore so langa de roda wel ka dobe de den and then sharo da bula tene gwa so ko keyboard machine ada shidunga Tongnore keyboard is share long ko but just give me a second I'll share with you again. Just bear with me a second.
So hopefully it brings it up properly. Kedan tango roda joy kaja. Chana jamarugish. All right. So all right. Let's work on them. Sorry for that interruption. All right, there we go. Thank you. So Chabanagua. So sometimes but there we go. So Mungo da kono kwan gwame. Amen chagor gwame ka mugo kono dione je eno dione je idashang kan chang longa da garo tok karunong ki ga thiaŋ. So mugo kono gwame ka ta shalat ka je gwame ka John Shoga jandara bid John Shoga jandara baskel kana bas holbangan tega mi shalat gwame. Toka ka shangan jol ka jok, that is major issue krasoro ka je. Nika runwaŋ angot au nika shol. Chumeran Magdala bin koka kunya. Ka shweja nen eno chapamush to koka. Gwamane baswana. So ngai kona shalar ko ngode shalaro ne nika runwaŋ shangan jol ka jok. So let's go ahead. Verse 19 gwamane shawade. So kaka thiaŋ emo kajen shangan jol ka jok. Kati siang duel kati siang duel into Jackson gaka ko dwal ke jus ka shu yeshu ben shong darin ka shuga joge amal tawano. So mongor no re sharadan ku bayni tine man ko lar ko de gorga misha shang longa sha ku gak ka thiang Saturday. And then boku bagayo ala shangan jol ka jok runwaŋ de. So shangan jol mi charo togne ga Saturday ga thiaŋ why ngude shangan jol ga thiaŋ de lo nyogo martin go ne thiaŋ na bone. So de wala no shang rawde cha de wala re shangan jol. So mugo ikon go men non contradiction ko news kon ko ne chara mi shang kel te ga siang na raw runwaŋ kel. Chana meru ko a little bit more bana tia go meru ne re roikus. Ko roi ko zemenu go along mishi jidu che pal kan ga chilo de che pal pen ala chika go kente reide ka shiben ko ro ko zala goro be jingne ka ta nong na ran daga to da nge gaje ko zla janyo the thog reiden. The word and cha shall early lord and back pen a Greek word man cha translating malone pride. So lord nungu cha shat tungu cha shat ka back pen. So shawada mun shaw shat kungu shawada mun shaw shat kabak pen mugo ikone nyogwa mun ka mesi shoga jandaro ho badak baskel take a right mugo mun shalat tun gome mun kono one ne chalar ko ne and word shall early lord no bak pen take chan ro ni tiagwa mun chana kamur gwe ka mesi shoga jandaro ho badak baskel choka ka kor shang longa jujus bakawa. So what the tell the bakawa mukula much highlighted in green because lo the wonga tamane Kashangan Julian, Shumeran Magdala, Kane Mary Indong, Guas Wugwa Kunya, Wugul. So a word that shall go to Bakawame, like a Greek word, Michelle F. Fiscal. And this word of a fiscal, Lord Kanu, Muwaka boy, Kia it grow to light. Muwaka boy, Kia Muwaka back pain. So I can't back pain Karada, and then Guadal boy, Lara talked. Okay? Begin to grow to light or ne boy talk, talk. And the word is the same in our use guamene. Monquala larco ne Mary Magdalene chick wa nika runwaŋ. Was a wood nigga, was a couping call over Mubaga, kill boy a mubeke. Tawedi,
I use again the same word I use can look sugar jandara with a dog best in the you care with the dog or can do one. So go many shall I ready? Shall I cook a shang ŋɔaani ka jen yish ala lo de shang e ta yish ukra se ta part kaje lo kono a shang ŋɔaani ko shang ŋɔn ko lo ben kora so go mene raja ga ta yish ukra se ta part kaje ta ka shang ŋɔaani ka shang lo a beni so what it have used go mene o shang longo a beni what translated exactly ka word mishalungu the very same word in shalkenene fiscal ki drew on kutugling line. Okay? Mishikwen King James Bible, Shawa and the Sabbath drew on. It was the day of preparation and the Sabbath drew on. So the word actually drew on the word will call a Sabbath abeni, ki shanglonga abeni. So what translates the very same word Mishalke fiscal. And this word is fiscal amen. Lonungu. It begin to grow to light or begin to dawn. Minyos ne konko ta lar ka gaje o nene shanga ma shanga dala ngwane ga kabi shanga ko lo ben runwaŋ ke ka bagwa. Okay? Go time it at that time it was very short. Me kam ga yishu kra surar ko nene ba ko lo ko run teleme balar sen ko ngai ko ga ne diale la le kan le ka war le kan le shanga teleme la ga long war so chicken gorgo bukan ngwane telet kan ga bukan ejene choko pako tel we mi dong da kana wan ko da kan yi shukra so point udid da kan point da kan yir me shi shang long ko lo ben ronda kan kan ben ko shang long but ko kor me shi shang long ko lo to la chi shang jol charo ko lo to runwaŋ da ejene shukan ko lo bukan point yi shukru kristo ben yir and then shukan ko lo be je ko charo de je jore kame paka je ko nene a cha yir ga je pon Yesu Kristo o cha yir already no gwa ye ngode ga te ko Yesu Kristo a gat kos ka kan ko zare la ko rama bitare jona a je ne ko len ko me sha shoko cha ga yir a me dalen cha ka mem ga me shi Judas wona ne a ngun lande a ngun jen a ngun yar ka liya da maga de kong ne de shan de ga lo ga je a jen yere ga je Kunyus kwaro ne jena rama mene chalia chepot. Ne tishilu a Canadian a Canadian wrong ko de yira shilu. But Yeshu also can. And there's a very fantastic, wonderful Michal Adaman Mish Wood 7th Adventist Michal runwaŋ. So Chomuteri Tawache act of covenant che discover, but Reme kula to weed a chen and come chen and the lab. Israel, and then Chari Mama Chow tested. Tajogre Mamene, Nene Remran. Do you know there is something funny about this way? Area Machang Major code more the ticket. Cross some nigga dial and all the cells la hola carry area ko Bakola Nigeria Luke Matiga, how can more can the tip? More the tip. So it's something that I'll just find it one day, then I'll share with you. Sorry, take a Tagore English. But and do who call right a queer guame, Lat Canaja Concon and Caroline Costate. Quaracus to Muscano, kind of white Chagamoika deck. But Katai Chalarco nene, Nemeshang Ralanwanega, Kabishang Long of Kuloban Core, where a Qualalarco Shang Long with a ben, Walwako Shang Mulot Canobagua. A Jenko Langaiko, Nate one, near Yishu Karasu Mr. Ben Wimon Wame. Tying you just like chicken gone away out of the truth. A general Concola and Michel Wanang, Kijogana and Malalcane, how we can go on and agent of one kaika. But Misha Miracle Dial can use it again. I'm Chacolon and Ledeka, Bacolonga Ram a minute of cosmetic. Kajan Kukorko, the Laralaco, Kaninda Jocko, one of our record ballad Kaja. Beneka, Tenja Quine, Bacomoka long yaga, Laba Portagagua. Ko bukan terus bukan kula witness ko emalat kana money talk otherwise mulat kana jaga talat ka jaga ta dan na dong sen forever many you shukar so mabane jen ga talat ko ko dan na jaga lawan ne tele ram churo ngode dan na jak tanan daglane but ko kwaro ko la lere ka let ka tan gaina sawade chaw that is the way so we kono ka dit shuga jen jok best dit chaw
kagagdala suga ni gwas method duno goide etik de loji jet kawar duno te slash abeni krunwam roj misha gor wa mane minyos kene jakon gwa tu mustin gwa tu wedarten loda mi jiäk mi tel mu gamataten but gwa ci pincha bag loda no ci bay ci ben ci tek ci ben ci ŋɔaani dialan ko to ndong ran ko wit ci ga ben mane dualan kuran ko na nyok gan mar kan da mar so what they doing? so ko gwa ko ŋɔaani diaro den lat kaje ngesh kono ajen wadar de jiäk diaro den lat tan bat ka shangdar goy ke lew la be ka tan ci ko zore la gaje if you just go ahead mishi kono ko ngaje no muslo de jiäk lia par kana duer dial kana duer lenganeme ci jona lat ko kui mos kana ko kui mos kana boy so ngai kono ne all right so sorry for the interruption ngai kono gwa mena ga ta kaje so ga tan chalat kaje gwa ci kono ngai gwa mena ko mi ci kono ngai ko ejen musu kwalalat loda ne der loda ne shang je ka par tindial ku kono le ko dong da kalya so angu shi jon lat ko kui mozame sana je mergwe ka jon shoga kel bas di se san ko the boy jawab mame ejen right e shak me shako ling kaje which is kaye sho karso kalar ko je ye eno kos a boy kasel mus mitarede taylar ye george rame kulish pone jen john ejen jack elat ko ne no ko ye sho karso long so ka roine dial te ko lat ranu goji je your best friend kantin dial la lade diga ngaja long more than ko ken but si John alar kon attain gwa mene otungode chawa and point again rush chawa and boy point again cause a boy kasal mus mitrade okay so mo kon go gwa mene nyok John sugar dog bus wal bangwan so amenyam first John
she John indeed, the first John, but sorry for the typing error. A John and yam sugar calbas the Makolar ko ne me ejaro ye shakoling kaje. Kalar ko je ye eno ko so boy ko selamus ne tarayde. But Charaja Masholo ka John sugar dog bus wal bangwan. Chawadi, Chawama ajen koslo. Ko she boy bere wa mukula la Yeshu Kristo, Kashunas nongnumus kaboy. Ko jiäk latkin. So malar kane kongo boy chalar ko me ke boy cha shat ko a boy tawano. Maybe shak bagulben cha shat ka tabi Yeshu Kristo baben wi mon ko nene barankulo bakamu bakula la bana boy wa. Me news no kongo akan Yeshu karan nuben. Win mon cha kumu dergelo. Tell a record Mangaike, and then Chumuted, Jelena Ramos. Changna me Shukwerkus, the Jijus Kisha Abram Cheshol, the Jijus Chaga Jacob, Barako Bella, can Jijus right to fulfill the tag or Querco. To win more value to what Palganity Jack, Palganukus Guene. Kashi Jijus Chikurin Kudaga, win more chicken and Gorgo Raja to the deck and come now. So Chumuted, but make ye should Kresu Chaben. Chawa Chabenko, Babaluko Kui, you in Mondial. Chabenko and never right call them choba come jujus kashu jujus te chocolate shol chocolate no shol chocolate jo power a wakelo korajame a micha come to win monkelo kajen kuro do le shola wala ko and a jin ran Israel kanga a jin ran Israel kangas. Okay, so Raja Manisha Nogalat Damak the Memare Chanogalat Kaji Kron era the sugar one bus bakil Choko of course in a large Abuario Ramos, which is referring to that Lojano Concamechu Koda Larka Genesis Ki took Shagwa Abuai Tawano. So Paul Chereda Monishaben referred to Nyok Meroja Jikronis. Toko of course in large Abuario Ramos. Again, cause Shibuide Jakaboy Reloshnikon Ko Bakon Nongash. Boy of course min boy nyam Yeshu Kristo. So damar kan nyamara muguji kan jagbone goda roiken chikaro jala la mus la la gwade ba shangdar ba la gwade ba boy ba la gwade ba wer ba la gwade chicken ga mix ken kajen ko kono la nene wi mon ga tata tin ga jeta tele shang mi shangdar kan war chikaro den matkel la wer la sana ga da wer utuga bi shangdar ba sana ga da wer ba ga tuk. And then Urun go to Guardian Chico Top Brahma Baben. Young most token Guardian, young boy token of Guardian. Young Shaitan token of Guardian, young cost token of Guardian. But tell her out to give Matkel, Kachao, Larita, Monopolka, Galatia, Corn, let most can a let point the kill. Let Yaga can a let cost the kill. Chow can narrow to get her cigarette and Mamakwakel, and Jimadago Wakel, they can never work. Okay? Tell Ramshi Malarich Musk and Shanchika Matawakel Bagaman. But Koba Dinigen, Taula Muzamalaja buy, and then Bumutere, Bumuzamanabel. Yomichu Costigen, Kitch boy the Gen, and then Mutere, and then B. Boy Amo, Bumuzamakul Benguade, and then Tengora Bagakolbalan. So Mugi Kon in your Guame, Diro the Milti Kelguame. Make sure a catch on the alcanapin, Kabombom, Kanabom diaal, Shusuk, Mentalar Katuk Shakawa, Shogarau, Baskel, a Winaka Basdi, a worker Basdo. Make sure catch on the alcanapin, Kanabom diaal, Shusugano. Kashukus, Lade, in Lade, Shusuk, Kabakel Nini. Kashu long, Kabaro Nini, Kaladial, Teshalat. Ina shukus Baro Nini, Pus, Kashu Jalay, Ko, and Shangamo, Shukus long, Kaladial, Teshalat. Kuthila Lebanone, Misha Pus, Mishukus Shang Longa, Pus, Kashalay, Kasha Jakamural Goidero, Tiral Garodian,
kene ti chale kene ti cha pos de kos kala gwa dirga ke de kos kala gwa deral go de rode de ti cha pos de go la remos ke de kala go boya mun ku kwaro kos ala lat ko ne boy ejen go sa tatin mun ngai ko ne yeshu karaso chalar ko shu yeshu lani roi ka wei ahan boy wa ke chonyo lar kon karami gura shabil jalre mos betaka boy teka kapo ne yeshu kristo chelar ko an boy wa chelar kon ka mesu shogo waro bas badak la de jawtumude chelar kon ko ne an kwar shang longa ramla boy wa ka shoje le kwar shang longa de nyinga de go togore mos wala de go togore boy ga. These are the common sense things to the con kakwe ko ne kwarkus katala de ngwana gaje lede ka order but kono la na khairar ko no mo kin kon ten gur kon ga ko ci ko ne te nem ne chagalel adela na mo benere ko ken buga ben ko so ti chale ken ti chapus ti ja jakaral korodien shigarodien na mo togre mos kachukos chawa an boy wa kachukos wa an boy atela mus mitarayda kachi yishu balar kon ko an boy wa kacha balar kon nyogwa ko yishu kas jen kwar shang longa along kula long ga jam ko laro long ga je lar ko no bo long la tala lade jiran ka ta la lade chilet ko war kan ko de shako te gramada lat ko war ngone dial chere ala ko ne jiram long di long ne ga di long ka shangdar. Okay, makwalar ko belong let ku diala chilata tu chiga balat o kan ne diala dong lat changdar chiga balat be benejin nam ko ne be korkus be bapal ajen ku ko ne ne the Old Testament ne dan tel ram cha bogram me cha kap ko wari shang longa ya tol ramme wa ka be chi kwa nga ton ka be ga changdar. Okay, shang longa mala na kula we cha shang longa ne diala lo ko tel lo ko mi china mo tin ka changdar ba ka war ba ko laro ka ya pal wato ngash ne ja ko ne ajen gwam ci pin bago yo ba we cha wan del ta to na longa ten diala cha lat bu na pal go ba pal ba to en pone jen wader bon mi chang balar ko ne ko lar ko ne yis cha saba da cha lep ko war ka thiam a wera mo kele ko shang longa mi ci ko ko zere la ho di ben yam ne ko di ben pal pone jen wera mo ken men ni nyur ga bi la shang longa atara ilo ko kia ta pal ga le di ko lel ke sanu de tot ko goro yes I want to do it ke talaw di goro bi pal ko ke but ka shang dar gwan ci pinta ba tega ne mi ci ka Africa rolling ni go mi cha ko tapal te mi ci ga Kenya. My brothers and sisters the now lo baleb na ga sabaro and then sabada cha pal cha to gore gwadan chawoga sawa la long na ko binamid and then banyo lo ni tin wa pala la ci lo de to ko ko ke je shang me na bud ke je nyam kos ka jan ta ci ko ko dara la ga je de na bud nyam de ko de pal je but there am chimi ni nyura chalaro me chapa me shang longa je ta ko to but do ci na ro de ni get this tendency or yeah okay a shang longa to ga thiaŋ and then me na lo ko ba ves fas balel ke that kind of devotion well it's good to have time with God but the process keep order to ko ko changwan chagalat ke je chine tu wan shiga jenten ko karoi ko kam gwada ko ne de tede de kwen ko goskaten charalaga so yeshu mi chalar an boy wa ka shawlar an kwar shang longa so goro di mer gwere de karwai ni tine te ga mulot kenga wala tala mulot kenga changdar ka war shaga kamran wi mon ko brandar yeshu ngash kene shaitan the reason it is changdar kan wati kan wi mon gom gor kwanu ko za ko ne di ngai ko ne wi mon me ti shaitan tin kene yeshu karaso mun ku la gat ko kata yeshu karaso kana ta gwan jangne tikan ga da cikan da mamat
ellesen mugor kwar ko da kula kamne je ko be kula ngai menen ko no gwa menen te garon cha gor Paul kaji Thessalonians am shugo de bas de awoga bangwan choko kayen ko yen dia laba god boya kana shangdar shikon ajid war ke jemos chelar je George ten la shida la tagadde ko ne inside dong di ngwane to go di galat tin ke side lat ka to go tin na side lat ka to jek tin chagalai George ko ne ten go dia lat ka kare boy ga ten go dia lat ka kare mos renga daga re shangdar ten jek dia lat ka kare mos ka ten jek dia lat ka wadar chele ji shagano ko jin mishir jin la gat mos ajin gat shangdar ke jin gat boya chawa ajin kolalat gome ko yin dia laba gat boya kana shangdar shikon aji war ke mus ino shwana le nien shirkane tin koken ne de koken la kana ji duwar ke jiwa kwana ta jina katiene shandan ko ne tin la nin ke ne tin la nin ka war okay ne tin la yong ka kwang la yong ka war ba ka ko lam na ji shangdar tiene ngu tiene shandan kalane lana ngas kana nok shirka kod yaka babdan kalas na ngas kana widan shirka kum yesa ko kan kuskon kwany ka kwi wanga loj shakon kwany ko banakan jak ka kwar ni Yeshu Kristo mi Paul go male ni je already ko ne tala to ko war ko ngune ka tala to ko shangdar ko ngune badjin nyimara mo ke damara mo mi chiro setup ko dong di kwar ko di la daga gwadin shi kwar ko zare laga ko de nyinga diala daga kaje tan go toral go de rodin a gwadin to boy wa teten gwadin ci war ta ben tala malar kasin kai jana ku David ko la right ko ne tala ram shilu mu da kwar ko da point ko jen ni no ku ko la ni ga ka war shashar kan liya michi kon liu tala mu da ko na ka kwar ko tabu ta ga gore gwadin ci tawaje ci nien tala mu da kwar ko da malar ko ne ishi na mishilat ko ci nien already okay ci nien already ngaji je tel mi dong di la ko unless mi churo ko le je chugul ker je nong bu ko be ko la daga ka tan goro di la daga ga ajen chalia kan war kan nien chaga shakel cha mus minoran lia kan dwer chaga shat ko war kel akan da ton ko zo da kon kan ash but dung no de kwar ko che je kam mek ka che je kam shar ka je kam gwas ko di ruwaina ga di ko kwen ko di ta mek kri di gor ko ti ga te gor wala betede ba meng men ta gor ko balat loidan korara kaji korin shugo wal dish ba den yogo nwan chaw lonya ka sharun ingo ka shwara dwer lanyok ko sangnas sel ga ngashkos lada meme ka kwi poshadun so lar pol ne jana ko ne tai jinga ko bi ala namu go tangna da kan ngogalat ko ne tele mangai ke goda dong di dolat ko ne shingai kora anu mishinien ke mishilu tele mala ban mishinien tego ne la jal go war la wani ngagala la roje jor ba wanga ngagala jal changen so such people mi jini brand with it ingu mechilar thiang ke ingu mechilar thiang de ji jogo tele dor ko la de ke point shara chenien but point jen ngot jenga
so ka chalar kon ka Ephesus chogo dej bas wal ngwan cho kati diaal tin shanen agwa shika boy ka kujamo shaja lare kerijin ram in nin ka jero lis ka bi kristo jimer nyos ka kon go ramala ngwane dial tin lat krodi na gwa re boy but chan nien chaw shar kishang dura kangai kono ne jen ku kono ne ndamar kan gan mare tega ne tare right cause right now till I want to point here local but chicken take cause chicken participate kan yinko tell me let kan manong de ko lar ko ne ko kin no right ko ne de tone chaga shat ko kan ne nin tiga right ko pan but nin kan they are sleeping in faith so jen ku kono le ko ne kwaro ko to kon kamrai bible ko da kon jere da kon ko mi chi kon accept mugor kono kon nong no men kwaro ko da alaga mugor ko bu kon na men chi kwaro ko da alaga ka gware a chi kon mugoro ne bu kon jangno ne ko ken gatet then rai bible ko na da kon jere linga long tap ko kwaro ko goro bu kon nge long by all men e jene ku yeshu ko promise to ko je ko ne ba ja ku shu mu bi bu nge be nyo roi ne dal yeshu kristo nge ne dal ka roi ki yere but we ne dal china bom ne dal bom ko sha gor ko ne ba thogon gor ko ba no gor ko no ba raja lat ke jilwa ga mabaling ba ro ko lat ke el lere baling ba ro ko lat ke preachers ne baling so mi to yara mi to yara mi ba ka jara ma ba waya kai bu ko ko ba na ko nge do ba mis but ko ko ce je kam shar ka de lemne jinni mar kan da mar chawo ber ka ko ko ce ga gan muton mi kan roi mi kan ma ngai na roi kan ma ngai na jal kan ma ngai na mis ko bu ko be ju ko nge be ju ko la joga la na jalena la na roi jeno na mala lal kan la shamuni tete and then be du bu ko lo so mo ko kono go mene nyok chalar go mene ko roi no kos so chawo tai jina ke chala gorwa mene ko luk shogo janaro kelbe janaro ngwan tedero ko shalush kun bitiam a shwet met kan yon kwane ka dier ka kuitega dong bishanga mo yamam shirka dur ko bishanga mo dilben Canada tin shingwi mon kelo kwama machanyo kon gwamane ko ne ramala dora mam ramchi yong for example mita mal kong right now mita mal kong rewa darame kadong bawla di yokuruno it is very unlikely ko ba kerga sta nong de ran kerga je kon poinen kong mala pera na dora ko dong di nien abu kwini di upeng ni di lo tim ne mani sharo bada bat chi danga jo ne ichilel te ga tangna da la yong ala kapuna ran tet baje nang sheng yo mi chukulo ker ro nom bran kulo te kan ji tok tyang ko chi wuli ta bat kelo ejen kwala la kon ko ngone shwa rudun ja ko dong bia te ka ta mo ne kamu bi kon ga tan chi ta chi peter rolat ke je en ku yong ko mo ne ta chi peter rolat ke je en ku yong ko mo ne chewalat ke gwae chi ye ko mi te pene ne jine dial te shi loko dong na kan ngazo na me e me ba ko zala tok angu mi chigan tok chukan tong no ko ken ja ko no me amalat kan o chi ga yong ko ba angu me chi peter la ne chi peter ko jogo ne men shi yong ko kala jang ne shogaro bas walde ka so ne titi ken gan yong shirkamen shar yene ko ngode asa bangwan karunwa so minyu ne kon go tala ramala mana lot tala normal person madam lot kamat kon karunwa and somebody who is addicted can you je kon go and mat ko an dial
chicken namat ka shangdar and ramat salaman lade go the char alakaman young kwan diala young gaje aware ajene ku kon langat ko ni medan metikon mitega ne te dime ne dial tela young kwan ko gorano babu yoga kwan larano but quinton larana but lada dorbuin go the chilet ku dial ku thok and then buku logo butulaga buku kwandu and then you michugula lel michugula young chugula toga chi young and then buku jal ko moy ko ocean. This is something that used to happen, you know. Te wudi chala sape mila young kwang michugo young kwang mijala la kana young kwang jaga is the quietest person during the day, but gwa the chugo young kwang michugo kire je mukarge lawe lenga manera mu de na changa ramu la ngai ke yes ejen tape bani michugo don je mukarge hilelele la ja nene too much news ni je kon ko kan young kwan de young kan war chira na young changdar. So kakan dia la te kana kon hulang tin cha kula kon ray bible ko and whether me cha relaka tong jefin cha tong to go then but shangdar ajen shi kor ko za kamji ko ne mite galet katilade belet ku dial baga tok then kajen gwa de che tok mission me tu win monte tin ne me win mon me tala mit tin gwa ye ku kutsle la ben ko ba shak be ba tok tin ke ba ngwane dial baga ba tok ba ko la te ga te win mon gwa me chaga tok gwa ye dong ne tumu zo ngod tin win mon to ka gwa de chokulo aboy to wan me chu boy ko la ben aden chu ngwane dial chokul shak ka jon shoga dogbo bas wal bad chalarane sha netin ngasje sha netin ngasje quest kanetin sha ja ngas chaga ku sun quest list ko kan shod gara quest in kel korangas kama me ejen quest men kwaga quest ka jaga ne diala kan yi shukar so kan kan ngas men quest ka je o chawdi o shi boy berewa ka shunas nong ka chunas nong numus ka boy ko let ken deka minyos na won me yeshu ko ben wi mo na la boy kan boy ci ben ngeje kan no chuna nyo ko jen wa nong ne jen wona ngot ka jen muse ko to wi mo na la kan shin jang no kan shaitan no kan shin dur ka shang dur jen bra na gorun ne diala shelo ko bu kan bra yeshu karaso ko yeshu karaso ce jin ngi dur ngi jen yi shang shung men ta kama rol na shangshung member ka kiroi no kos ajen ngi yeshu jikaje ban mi shangshung no ma shukula lo ajen chukula goro bungod remos and then run baji dag yen shaitan ke ajen kwala lar kon gwa men shine dial changulel cha boy sha jalo ta nawo no mus ko let kin jeka ko mus ajen lat kiti jekta ne bad boy lat kan dis go tin me ken yeshu ne ben mukula la boy wa tala mugo amlat mon ban me shi yeshu karaso ben mukula la boy wa adan shi let shuni dial chugro den to ramel tijek nyira boy kasha baka boy amene mi de let ke yik joy nyamna kanaitin lat ka sok baka ka boy ko de let ken George agwa eno let ken kanyam kos. So brothers and sisters, Bible charoy ka kwing wane dialati mala sok shada meme mus inshallah ila dwer ke jiäk ke lia mete wi mon a kano ni shak shongot sin amene me shi win mon me sho win mon chaja shak min ku kon elolo shol wer ke jen gwaza to content dundo
shukus kula da numus edan kana boy in real goidero ka shuku ngotsin we mon kel shuku ngotsin we mon kel do no we mon in bashak chimus kiɛɛ war bulungotsin ko ba dwer kana shetan dak ka be dwer kana mus shujen mugui kon wame wunmon me shaje shak nime kanan shagala batin no wi mon wame ngun ngodwer ban me chi wunmon me shabe shak shutek shutatin kan kusmune dan kana wipe out completely chumus chongot but chobandang na kana boy shu boy entin boy shi ben gana musa tin chogola da ko news ni jiko an boy entin mi ci ben wi mon e yeshu kristo musa tin ango wan jangne but gwada wa shaitan wa dagurun mukule la dwer kana wan jangne kel makwala represent war kana mus and then irun buku tan boy tin ke lew shi musa matabulun wartane no more buku tan boy wi mon ko buku tan jingaska wi mon gwame ke yeshu kristo ko koskel katal war mu bula mutatin forever because buku tan boy so mugo kono gwame hope we're going to finish it quick so chanyo galar kon gwame naka John Sugar Welkel bas Welkel so te garoj mashala gwame nyong midong kono kwen chawga kor kamin shemamelar shuga jogi chemesdan ni Lazarus painin duno wako beja wo kernin kashi ji kwareje larje ji kwareje jog kwar mudune nien bu point de pal ka en yeshu lodane lia Lazarus kashuga ngot kashuga ngash nio lodane o chenien kashu yeshu je lar ka a Josh Lazarus chelu min yuzne ko tan to mustin kana tala nien la be ga war a symbol min yusne jana as long as we are in this world to kon ga dwer to kon ga mus to kon ga lia but chang wun mo na mo ke mus mo tok ta ba lia ba jen bi dwer bi jen bi mus bi jen bi tan boy kana shangdar madorar bi tan jantin forever okay ban nyem da mare ko dong na rano lari yo titi karwani se share ne ye ke nyo ga na rwani titi ye kel ko mite garam chu ko do kam leng loy da kwar da jilo post ka bona ko kwar shalar kon ko mite ga mi chanyo ye yo nyo ga ka dama na kun ko kam ga je ye ke kam la ga jere shar dun ko biawla ne ko ken war kana mus lor kane gon jang lor kane dwer lor kane jiäk lor kane lia lor kane da kashang dar kana boy lor kane kos kane yishu min ci Jesus ko lara an boy wa ka chaw lar ko ne an kos a boy ka sala mus mitarede lor kane shang shung lor kane tek lor kane rash kos anjan boy ka yishu karaso amenwa nene tin jishung ne rol nya ajan lor ka boy you know medago kon gwamene lesson makam kwaro ko kon koda kon ngai ko dubka kane kada kon ngai ko mi changi shaitan wobe changwana ka chaka bala dubu ko ken cha kon dawa par men diro ko lati ko ne kwaro ko angu kama gar Israel angu kama ka ko ne angu me jogo ko kan bala tidi biaga to ko thiaŋ dire shar ko do ne jogo ka ko ne
baga tok thiaŋ ko dong ne thiaŋ jen shang jen wat tok shang ro datin no ko kan balate je kamro ken balate je kamgar Israel kan ga padya ka go ngorte na men shang ko na rol ne ajen ku yisu so ko jikwara ko le joko ne ancient mass kapide wal suke yekel amen shang sha fulfill the Passover ritual ke jakel me la shoken ajen mis juraga mo ba shang wo jekel we tarbet kama bene dialo tin rol ne giram ko la ko ne mene cha padja a shibelat ka gware shi kwaro ko set up kaje what are you going to do tomorrow so minyo skune je kon me gan mara kan da mare ko kar wai ne ta shungan goskin do be kam ka God Israel kam ka wone ne biya shang bala shika Passover mun kula shang juramatul top shang yega mala ba ka ningen de kan shang lol mala kula shang the day of atonement ninda to ka very important ka very many important feast day tin chukwarkos ka kamran ke ja kamji juste konko they are pointing to the journey of salvation from liya yeshu kristo amena rolnel mugujije ken shambala ken bala dambaro tin chukwarkos ka kamgaji jus ka kajili ba shoga jandara with dok chaga kamka they are all about the plan of salvation katen diala chukwarkos ka relaga ka kwikana tagaran tell gwama do den la ka fulfill ten and one day michi gwada me shop la ka fulfill in one of those shangbara jene ku kon nen ko michi gwada ba na yeshu kristo me shop show pentin ga gwada la bal jura ma top la petin michi gwa shang yaga ben me kwal waja show pentin e show tong ga gwa nini jendiet menel kono ko boke 1844 me wi yeshu gwada rel goida rode cho pedin during the day of atonement kan dialo ko tengda kon ngai ko ne gan mar kan nye mar please kwara ko cho kon kamwane re bible kon ga chi theo me kam ga Israel ko ne ba bala to ba to ko je news ne jana ko cho kon ngai ko ne en point jen mus adwer ko mus no ngalia news ne je kon ko andere chi ben wimon ba liyi shukar so be cause ka point jen mus dan adwer point ka dwer mona da jinnak muke ne rodo redi shukar so ka point jen mus dan me kullo ne dwer ke gon jengne bata wimon gwa mane amen shang chalale amen shang chadak news no kon ko a chan ci shukar so chaliu bi mutade bu win mo na me bata ten bu win mo na me bata ten amen shi mutade bu dwer mane bata ten amen shang chalale amen min shadak changa ta wudak ba musde kana ware kana shang jang dial ba ko hoy buku dono korko kana nek tan gura akan muku dono kan. This is so plain kalle ma kwari shukar so ko en ramura jamada wuling da korko da sharka da lep ada rajme da walloide ko kanga kaga roy no na te but would raise suka is very hard ko gwadan she receive lord la te the long ban mi ci liye jodu lara goji tikarwado and then jan gwada bi shaitan ba go kweratin ko goro da nyok thudrai modom buku to thire kwirga meken wangno kenile kwerkos and then chida mo shunga so mu ko kono wame mu kon ko very fast so we can finish up on time ngai kono ne en jurai ke Passover kimis jurai misal sop me chakula kamran kana to go thiam yeshu kristo me kapeje ko ba ko logwai kapeje ga thiam en pone jen ware chakulo sha kedwer chawa ejen chungutede ejen chigat kos jako ba parol ne ba padja Daddy, what are you watching? okay A period?
so ajan ko kono la gui gomma ko kan tan dial te kungule non te ku Yesu Kristo le non ko ne ba padja da baramu ne belu ku kidwer kon Yesu chadama lu ki chada padja mi shi ne shiran chadwer chala. So that's how it is. So if we just wind up, so the last point that I want to share with you, brothers, cha work and mus chaga pal we mon ko bikeran tim der keno ngot gwan jeng we mon karan kel ka ender ejene nong lia kwaran ni Yesu Kristo ejene nakarwas del ka shang bala min sel sop ka war lodani lia kene dwer kamus et sin mus et ye kos a juet wide shal ka jay jiäk ka dak ka dwer kene lia ko me shaka mon shi dwer tuogrol nel ka sha gwan jengni cha gwan jengni yorpen cha gwan jeng tung yorpen to wer kana shangdar kel we mon ko Yesu kana gwan jengni ngot ken kel karan we mon shangen wa gwan jengni yor mai kana dwer bishu dono boy we mon melono kos kana gade ni Yesu Kristo milar kana je kon go men nye mar kanda mare. All these things are here just to show us things that are happening, but kwarkus tele duna michari alaka bidong de malat gwamos kwarkus tele nyinga tele ala daga tabona chukata la ngwani de alkula lat kare mos kata enemy shi kwar alaka ko ne da alaka kwidu kana kwida manong de jinon kante ga kana sharbo ashang badang no an kwarkus chawa daga la para na ranaka nyungu diala chikana ko shul ba pare jega no la na kona won ejene gui konjine neva taga kono won ta jogo cha kam 40 days mo kana sharu rikete reject la jen tone ban wujmon ba wednon ba dak tanya kon nyogo kam won ngi kirwani ko zete ta kon jogo karwani reject diala ci shaitan no wi mon mo yeno gorga and then ba yadda ka jakel ban mu goriyen kanta ga biya ka Yesu Kristo kan dun won ngi diala cha kam kon gwa mene ka ti sha kam kici Yesu Kristo lar boko ne shanga ta ku ta ga ben ko bu mon ba dak tawo biya titini biya ganen biya la pen biya nen ka nyoy ka bwa ka jos biya kanen ko ne be ka ben taga nyos kon ko ti ga won ngi ko brana ngai ko ci telar ka ci ga ben kwaro ko changwa ni dial ta ga la re musla ka la de re boye but shaitan kenetin jeg dial kala nyinga wala ka ta mus kan shangdar mus kan war shangdar kan boy mo ngot kan tigan wi mon gwa me gaje nyos kan ji wona ne Yesu Kristo te wi mon gwa mo gore ne ga shangna mo choro ne alwa me te wi mon gwa mo ga yere en shaitan kan jaga dele yo yi cha yor pin ngot ko wi mon gwa mo bos kanara badurun gwa da cha shaitan kan jaga kan ne ga tin ce gor ta ko dak kan dur kel maniliya dan buku don boy mun kulla korkus kan Yesu Kristo buku don kan wi mon gwa mo and then tell me the day about gorgol. And this is the thing. This is the simplest thing that God is wanting to show you. Ko manager shang longa ki shang kwa lalar ko ninto korodian ede take to gorodo go kus shak to gorodo go kus one deal that exists is to korodian go kus then de nyum ko de ko lo kam shaitan ko lar ke ten go de to korodian go shaitan mo kula la mus no way akel mo dong di ro kula gwe ko di sharana mo ko ne ŋɔaani diɛl tin go ti rɛligi roodin
to garodian go kus to garodian go by many shaga kwalalar ko ne ŋɔaani diaal shaga ma shukon kulu go tega jen tega lay tega ŋɔaani diaal tega year to garodian the time me chakulu wo boy tawna jub kon benukus chu ŋɔaani diaal shukon kulu ben kor kan ga shagrai mos go ayta ne duarten gana ti jiäk kana shang daga tin we mon gwame ma kwalalar kon ko winmon ma shol ga je dai ga je shol ga je edai because go ayta mustethin tele tegmatatin mane ken dial ku kon len tele mi shungo be tene gana lab up and down chukudo kulu ben mo ke order ko mu go jira mi monanta ta jala anya ya wakabje di nen tete ma lab tuje mo te ku je me ala chief point shungo but as long as the life come into you and then be strong but it go move go ken won go jal go ken right a main point about compose into that kind of matter. So I didn't call a lot con gun mar can a minute shall our con wame I didn't call a lot con when you sugar jandara wood or best one ko bigger one day I didn't call a lot con when you sugar jandara wood or best one what the win ke le chaku tan a changwa de al chu go loy chicken who loy goiga then chaku jogode chao bigger one and then kabi sure the nyam kandian but you sell were Kitchenas boy lambara ke shang bila gor ko bu kwarno kus a boy din kabi garwish a sell pet so kan rani dialet ga dialet kon mu kwala lar kon ko bu ku sell were katal lambara mu balo gor. So then brothers and sisters, how are we coming up with all these things ko ne ne tlatka ko kwingone ite ga tlatka ko ne shang ngo ba to kathiaŋ mu kwa shang ngo kwa to kathiaŋ ke kwa nin kwa to ko kwa ga to kathiaŋ then gwaden pin kwa ti na ron dalurun ba thiaŋ ba jing no ba shang ngo ba to ka shang ngo ne am bit forever shang long na pamne dial bu ka tin shang long ne number ro dial ta bu ka tin ba kwar kos ba ja pal kan ga gwaden chen nga dial cha set ka ko kan ngot kos ka dorare kan ngot kos ka dorare tele mi bu ka wait re kos ni ken bu ka tin a men shankal kan te dialati akan da kon share ka jan gwazame lojane luine nga yenye mar kan da mar ko so e shi ko kama ke me challin rai bible ga kare de lin hello ka challa no dong ne te ga so ka lew mi dong tangan more than other people te ga ne de wana long ti ko mo ka shang leng gwa tlanya badan la no ma to da challin benen ka jinyimar benen ka jika damar ko de be share ga je mi te ga boy missionary de kabe ko ko ji puske kamitala missionary de wuti ko ko malat community ga tong mutare wala tal tong mutare ko suraja kana more than ever especially this time watching in chiga thyak ko buga to raja kana more mi chu ko chi la be ga very quickly mi chi think logically la be ga ji be joga na mene to something da ro re sharar da nyo re bible da ji jagran da ro ke ji news ne so all this thing ka to ko logically but ke jan gwazama de jonge kus to kel ga ye ka pala ga kwide ka ko na bible tete ke de thinye ba ko ne rajama ko share ka gan man ko no ko ken bu ko kus be ji post a shan she jin la da mana tan shi share karama da den shi roi ko da mana shi la rama mana already so bu kus to kel ga ye ke jan gwazama bana pal and then bana go Gwaram Gwanshungne, Kus Abraham, Kus Isaac, Kus Jacob. Thank you so much, Lord. Ko Lord ko nanugdo. Karwanyo ko diala shinega share ata gwadin. Tejo gwadin anaramo ko ling. Ko Lord jita ko Lord ka gwadin shenyo matoda shinyo dathen. Gwadin rebliang ko kwirama de den bugaling. Ko da lo share ka gan manan to ko nyamanan to ko. Kada no gwadin
kana sok da ko tare da kondial ane ka kirwai ne ko gwadin ka gang ne ka mo ne ka bom ye ko do kai loai do ka shir gar ne Yesu Kristo mala kwara no so because but kel ga ya kajen saga me ka because boss happy Sabbath